Baeso ke se bonomo ya Ramainwane mme ke tswela pele ho lefa tlaleho ditabeng tsane tse ntseng di etsahala ka lekgotleng la setjhaba ka mane thupelong e kgethehileng ya maparamente e tsamaiswang ke paramente ya Manyesemane e bitswang Westminster, moo bohanyetsi bo tswileng ka thupelong ka mono bolla ka tlhekefetso e etsetswang bona bohanyetsi ka kotloloho monghadi Machesetsa BNP, monghadi Kabi ABC le monghadi Mapesela BPP ya hore ba setjhwa ba batlwa dithunya tseo ho fumanehileng hore di bile di molaong, ba setjhwa ke sepolesa, mme kgang ya bona ke hore Tonakgolo Ntsokwane Matekane o qalelletse ho hlorisa bohanyetsi ka moo ditaba di leng ka teng. Nakong e sa tswa feta ho qeta ho bua mme Tshita Mosena ka boemo ba hae e le motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano ka mono ka lekgotleng la setjhaba, o tiisitse taba hore bohanyetsi bo tswile ka mono fela he bona ba ntse ba tswela pele ka thupelo. Phutsalatsi ka mona ka Phutsalatsong ka mo Afrika ka mona o ntse a batlana le Lieutenant Colonel Sakeng Lekola ka boemo ba hae e le phala ya sesole sa Lesotho ho utlwisisa hore na hantlentle ho e leng hona ho etsahalang mona ke ofeng, mme o re ha fumanehe ya sebetsang le yena wa boemo ba warrant officer ya tshwereng fonofono ya hae o re o ntse a le ka kopanong. Jwale Phutsalatso e ntse emetse hore Mr. Lekola a tswe ka moo a tsebe ho hlalosa ditaba. Ka lehlakoreng le leng, Phutsalatso e buletse mehala hore Basotho ba kene ba ke ba hlalose hore na nthwena bona ba e bitsa eng. Haeba o na le hona hore o ka kena Phutsalatso mane hore o ke o hlalose tsebo ya hao ditabeng tsena, a ke o kene. Nomoro ya teng ke 21 21 9 9 3 kapa 21 21 6 4 6 4. Ke tla kgutla.